khat kendai South Shillong constituency kalak long ke Donbok na preng ki weipat ki constituency kebala yo ya kemang tingka kebasan klor banshna batbu ya plang plastik ne artificial turf hapo madan laban nalor ki weipat ki jingte kene ke constituency kalak runglang hapo ke jingmang pisa jong ke sarkar jila ban maramot ki madan ye lekai kiba labu kemang tingka keba sau ar klor nruphwe lak lai phwe hajar chispa tingka pana kene ke pisa ke South Shillong constituency kalak yo ke jingmang pisa keba san klor tingka bat ya kene ke kam la terwa bat stang hi dau MLA uba sanbol shulai na du usnem arjar hoi ha ke por ba udang long minister ketenan arts and culture bat ba uba pantai do lingdo ulak long menteri ki kam lekai habali juriap ha ke sngi saijan ha ke te ke madan laban ke bala yai ke jing pentri ya ke kam uba sanbor uba longru chairman ke MTDC ulai tu banalor ke constituency jongu ke madan hasangpung po snong ke lai lingkot ke PWD ground mountain ram bat buda kila rung lang hakate ke sau ar klor tam ulai kuble ke sarkar jila nadu menteri rangba Konrad Sangma usembut menteri rangba uba presiden tinsong menteri kam lekai bementa uba Shangklir Wazri bat menteri berim uba Bante Doling do director sports and youth affairs ki officer ke state sports council nalor ki officer ki bala don lang hakane ke jingjuriap ki no yalam snong bat ke seng kentei bat seng samla kelaban ulai tu bahakane kamadan plang plastik endon ru ki restroom changing room bat ki way bat labu bat pendep hapo ki art posau benai lakaran pisar min pisar watar tu ijo dan kam Ini beladak ke tang bala hari sindo lawan. arterik mulai bopra arjar arpuai menbangal along minister syua jang tu keladon ke baga ngalatho sepoka saya ke director sport and youth affairs nama tak ini kisah tu ni jindon kam ki komponen sapo kana ka scheme te nagali yang ju iru ya khot ke meeting takot ko pura nagali yang roba song jungi la represent bat kat tu ada ki member nomor bangamdon di Delhi te la represent be nang tunga lawan le budin keladon ke proposal te kum tu kadang ya jipur dengan atho ru ko city abang hajing kedua ba pentidor yang ayang aru ko di uletar te bagi ada lang sekretariat orang tu ngalayo ban ay di uletar sei ba pentidor ko sport semester atau pur ubuna arpuwe aga arterik ubuna Agustus atau September as arpuwe hajar arpuwe te kum tu kalanang ya ngilanang budin kelapoi sudah planning ngile budin Sumnai kuble yo Dr. Vijay Kumar bola sim special ya kan ka scheme ko jongi baru yo chief minister Konrad Sangma iba presiden tensong babat tidor director joka sports and youth affairs but kamtam ya ka state sport council iba bibat sim iba Rohan iba Pali kiba lawan ban pej jiron kam hakaba ngila ajumut ban siang no da ka artificial turf bat kindon ki drainage system kindon ru ki coverage ang nemo ba rohan ke kat kum kana ka order kat kum ka order kamut ka nagliang ka government lembaka state plan assistant kala sanction ru saupuar krur Saufar Krur berkawai ke group 1 Saufar Krur ke group 2 kalong Arfui Hajar Laispa te kapasitas cibun bahagian ke package ke Saufar Krur kana ke madan laban jungi layo ban sanction hapo kana ke Saufar Krur kumbasan Krur te ki jaka ki bayo yang kana ke scheme ban ya kana artificial turf bikin le perkuwi jidon kam hangne nalor ku artificial turf hangne ka madan laban ke madan yele ka jungi hangne hak te siliang bagandon ki ke jing snai ki dressing room jong kan thai sinang bat ka office room bat kendon ke painting perkuwi ki kawar maki hakaba na kaleng barohan ya batai ya kana ka ba
kindon gini ki providing an installation of synthetic football turf artificial turf, including construction of sub base nang ta gini kinala nang ta indon ta retaining wall nang ta bagi bagaja renovation ni gini gallery bagum tar te kan long jing don box sibun da jing ku blay hakaba layo biang layo first time haki history lesi kan long jing bentu ya borok by each sports ngaru di kumunong ile ka jing laban sports club aga football ka athletics ka simkia because I love sports te ngalai yo ban bud din hi ku pelatih hi ngau ya gidu ngi scheme apa gila adun kini file number naga state sport council kelap dikrek DPR kelap haj government kamram ko jong aku lokal meli ban late bani kendu ya ki official jong planning nang tu plan sport ke planning na planning ka lech finance hakaba ngalale hadu ucip minister ubala simkia ban incorporate akan ban include dengan Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center